फिल्ड्स आहा पळय तुमकां राखपा जाय. सो फिल्ड्स कॅनॉट बी कन्वर्टेड. फिल्ड्सान आतां यंग भुरगे जे वॉन्ट टू डू एग्रीकल्चर, इट्स अ गुड इनिशिएटीव. हांवें सांगलां कितें तुमी एक ग्रूप करून जाय जाल्यार एवरीबडी हाऊस होल्ड वील ट्राय टू डू किचन फार्मिंग. आज आमचो प्रायम मिनिस्टर सुद्दां एप्रिशिएट करता आज आत्मनिर्भर भारत करपाक. सो किचन फार्मिंग इज अ व्हेरी गुड ऑप्शन. पीपल कॉपरेटेड, हेल्दी डिस्कशन जालो. मेजर इश्यू वॉज दॅट सिवरेज लायन. आज आमी पळयता फूल चिकालीम पंचायतान लोक सिवरेज रेन वॉटर ड्रेनान सोडटा. दॅट हॅज बिकम अ मेजर कॉज एक्चुली. सो तेजेर आमी कोण सोडटा पळय तेजेर आमी एक्शन घेतले, स्ट्रिक्ट एक्शन. आनी सेकंड गार्बेजीचे. सो वन्स द प्लांट कम्स, आमचो मोविन सरान 5 TBD गार्बेज प्लांट हाडपाचो हे केल्ला. ऑलरेडी काम जाल्लें आसा. सो वन्स दॅट प्लांट इज कमिशन्ड, विलेज पंचायत चिकालीम 100% गार्बेज क्लीन आसतली. ऑलरेडी आमकां 2-3 अवॉर्ड गावलो बेस्ट क्लिनेस्ट पंचायत. सो वन्स दॅट प्लांट गार्बेज वेट गार्बेज 5 TBD प्लांट प्लस वी आर हॅविंग दॅट FSTP जे लोक सिवरेज हेतून वॉटर ड्रेनान सोडटा पळय दॅट वील बी कलेक्टेड बाय टँकर एंड तो सिवरेज सुद्दां ट्रीट जातलो. सो नेक्स्ट 2-3 months यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग इन आवर पंचायत. Now, as far as the sewage is concerned and the sewerage, people have a lot of complaints that residential areas, big complexes which the builders are constructing, they are leaving that sewage in the nala. So that is a major violation. Next is about the setting up of the STP. So people have objected very strongly की तुम्ही sewage line हाडटा वयर दाबोली विलेजीन आमकां प्रॉब्लेम ना, बट डावन चिकाली विलेज हांगा सगळ्या लोकां कडेन देर इज septic tank. Every house is having a septic tank. There is no need of setting up a STP down below because it has been nicely brought out by all the participants today in the Gram Sabha that here STP sakal adpak sotta is to facilitate the treatment and management of the sewage which the builders have constructed on top. तांचे सगलो मेव भूमूत सकल येतले आनी चिखलेचे विलेजर will suffer. So this has to be brought in a larger focus. People said you will not be allowed to decide the site of setting up STP without consulting the villagers of Chikali. And one of the most important point which was also discussed is about the youth. One youth, Miss Alisha Pereira, she belongs, I think so, she's the president of Chikali Youth Farmers Club. She moved a resolution to protect all the agricultural land because agricultural land थोडे उरले आमच्या विलेजीन जे आसा ते protect करपाक and take all measures to cultivate the land, rejuvenate barren land which has been lying, and also do not allow any construction activity or setting up any project in agricultural